Joseph waramutse neza? Waramutse. Umuntu witwa Ansira yarakuntumyeho nge nitwa Antoinette Niyongira nkora kuri Kiss FM. Umuntu yitwa Ansira? Yarakuntumyeho. Ansira waba umuzi se? Gasira. Ansira waba umuzi? Ansira ni nyiragisubizo. Uramuzi? Yarakuntumyeho rero yarambwiye ngo nkubwire ko ngo agukunda cyane. Wowe witwa nde? Nitwa Antoinette Niyongira nkora kuri Kiss FM. Yego. Nibyo yarambwiye ngo nkubwire. Mubwira azabimbwire cyangwa mbwire muha numero ya mama abari wabibaza. Mama wawe se? Ahamagare mama wawe mubwire ko agukunda. Ese Jose ufite imyaka ingahe? Yes. 30. Ufite umugabo w'imyaka 30 urashaka ko basaba mama wawe ko mukundana na Ansira? None se Ansira katamamagaye. Urumva? Nubwo ndi kubyumvisha. Apushuri. Akosemana. Ugendamo. Apushuri. Akosemana. Ugendamo. Ndi hamwe na Yago TV yamvanye mu cyaro ndi mu mugi w'Kigali ego ahantu watandukanye mana we ni heza cyane ego mazu marema twose yewe gawe ewewe mana we abagahe Kicukiro shushumura yitwa Soshomura nibyo abaga Kicukiro rwose nibyo yatakubwira kuza ni mugora kukureba nibyo kandi ko hahire rimwe hashirike wipfana abantu rero ntacyo bakumari hari ugushinzwe ngo narabyaye ntibasura hari wagutumye kubyara wipfana igihe yoboka igihe Sava uzishamba rimwe ngiye kukubwira kandi uryumve umbabarire uryikarage mu mutwe uryumve nizere kuri busunutse amazuru mu rugo unzaniye amafaranga 2700 wakwe ku meza bitabaye ibyo ngibyo papa Sava twubahana sibyo urakoze Abantu ntibarya ingurube ngo zashyizwemo abadayimoni kandi zashyizwemo abadayimoni zagiye mu nyanja ahubwo wenda tuvuge nyine imyumvire abantu bitandukanye niba mu ngurube barasizemo abadayimoni hanyuma izo bashyizemo abadayimoni zikoherezwa mu nyanja amafi ntabwo yaziriye ahubwo ukarya amafi ahubwo uri dayimoni ryanashishe ko uri ingurube yasigaye ku isi nta kibazo ifite ahubwo nk'ayo mafi n'ubu ngubu. Yo, when? It's not time to call now, man. Hi, man. She's here. No, I told you to call between 7 and 4. Now she's here. Please, give me 10 minutes, I'll be there. Give me 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Give me 10 minutes, I'll be there. Give me 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, I'll be there. Yes. Mwana waruhamya gukukiye y'ukuntu umuntu Benda wino usuze isa new boy uriya muntu aragukunda cyane umuntu mu nzozi zura muri uriya muntu aragukunda cyane reka tumubwira aza gusuhuza yitwa Benda n'umuraste aragukunda cyane akunda gusubiramo video zawe ewana n'umufana wawe watanje ni wane how are you bro umeze gute turashima Imana kumutima gwawe ni wanene ndagukunda man ngenda gukunda cyane bro
ubukwe bwagenze gute umeze neza ejo abantu biwacu nabo kwa data bukwe bose barariye barajya baranywa barahaga umwe yarambye ati ndahaze bigeze no muzosi waraye hano ibintu bimeze bien umwana wawe ameze ate ameze waneze niko jane ngwino ukore shite mwugu mucanga Janete ngwino ukore shite nari ngwenda bareka mwaboneza umusoro igo aragukunda cyane igo nanje nahise mukunda igo Hello, abantu ba Ohio, uyu ni Gentil misigaro urabona ko twahageze turi mu gisagara cyanyu, so twiteguye kubana namwe on Sunday muri amashimwe concert. Abandi bashyitsi nabo bari kuza bari mu nzira, so see you on Sunday, do not miss, it's gonna be an amazing time. Twiteguye kugira ibintu bidasanzwe hamwe namwe, Imana ibahe umugisha, ni karibu mwese. All right. navuze ko inzu ye ntazayisubira nakazi ahubwo Sava nta mayini tufite ngure ukuntu washakisha ukuntu bigera hamagara telefone ukuntu byagenze wanyoye imiti none se papa mama ko nasibura nimero ye se ndayizi noneho yitwa telefone none se ndo harimo pine harimo 27 ndayihindura ariko tu aya arega ariko ndapfuye tu n'imiti wanyoye n'imiti arega nyine urumva na muganga bazana imiti ariko iyo nanyoye ntago ari nyinshi ahubwo ubu ngubu nyinshi burundu niyo nasiza no kuyinuza kuri porotire wasigaga se ngo bikumare epfiriya digiti tuza umbwire wasizeyo imiti epfiriya nasize kuri porotire utandikiwe na muganga ariko se digiti kurisiga nyamaki twavuganye ngo iki mu gitondo twavuganye ngo iki nyene nitwavuganye yuko ku mugoroba tujame mu kabande kuringaniza bya biti byo gucanira bya bitoki kugira neza ndagapfa ntiyishe Imana yarampaye ego none wisiga nguje. My name is Atu. I am Ruka job. I can wash your garden, cook your children, and also iron your husband. Yes, I did university in 1977 and passed away. Yes, I am good, don't worry. I am very good, don't worry.